Reka tubaramutse nshuti bakunzi bacu mukomeje kudukurikira aho muri mu bice bitandukanye. Reka tubaramutse tubifurize igitondo cyiza, tubifurize kuzindukana amahoro n'imigisha by'Uwiteka mu mirimo mukora itandukanye ya buri munsi. Turi mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere itariki 19 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2025. Iki gitondo tuzindukanye amakuru menshi tuzindukanye update na makuru tugiye guhera ku mirwano karabutaka, ku mirwano rukokoma yongeye guca ibintu muri teritwari ya Rucuru, muri teritwari ya Masisi, by'umwihariko mu mujyi wa Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyepfo, ahongeye kumvikana kurasana gukomeye cyane, ahongeye kumvikana guturika kw'imbunda ziremereye magingo ayangaya. Ingabo za Kongo FARDC, FDLR, ingabo z'u Burundi bongeye kurasa ku birindiro bitandukanye bya M23 bakoresheje drone. Ibintu byongeye guhindura isura, intambara yongeye kurushaho kubica biracika. Aya makuru yose ndaje ndayakubwira, ndaza no kugaruka ku basirikare ba FARDC bahungiye mu kigo cya gisirikare cya Monisco ni hano mu mujyi wa Goma. Ndakubwira ibyababayeho, ndaza gufata umwanya ntere amatako ngaruke kubirimo kubera muri Rusizi, ahari intambara ikomeye cyane hagati y'ingabo za Kongo FARDC abarwanyi ba M23. Urugamba rurimo kubera ahangaha ni urugamba rugiye gusiga abatari bakeya bavuye mu byabo, abandi bahunze. Aya makuru yose ndaje ndayakubwira. Reka mbanze nsuze inshuti zacu zikomeje kutwereka ko zidukurikiye, zikomeje kutwereka ko zidukurikiye 5 kuri 5. Ndasuhuza uwitwa Manirakiza, nkasuhuza uwitwa Kayumba Julius, nkasuhuza uwitwa Tuyishimire Fisi, nkasuhuza uwitwa Habimana Jackson uherereye Uganda. Nkagusaba nawe kujya munsi ya video ukatubwiraho uherereye, ubundi amakuru yacu ukayakurikira 5 kuri 5. Ubu noneho akaga n'imiborogo n'agahinda gakabije byongeye gutera mu barwanyi ba M23. Igisirikare cya Kongo FARDC cyongeye kugaba ibitero bikomeye cyane gikoresheje drone z'intambara, cyongeye kugaba ibitero bikomeye cyane gikoresheje imbunda karabutaka. Amakuru dufite nuko magingo ayangaya abaturage benshi batuye mu mujyi wa Uvira, abaturage batuye mu bice bitandukanye byegereye uyu mujyi bari mu kaga gakomeye cyane, bari mu marira adasanzwe kubw'igisirikare cya Kongo FARDC kirimo kugaba ibitero bikomeye cyane kuri ibi birindiro by'umutwe wa M23. Amakuru tunafite nuko byari byateguwe neza ko FDLR, FARDC, Wazalendo, ingabo z'u Burundi bagaba ibitero bikomeye cyane kuri ibi birindiro bya M23. Amakuru ya mbere yabashije kumenyekana nuko ingabo za Kongo FARDC zari zagabye ibitero bikomeye cyane ku misozi igera kuri 4. Umusozi wa mbere no umusozi wa Gahororo, umusozi wa kabiri ni uwa musozi wa Kageragere, umusozi wa gatatu ni Rwikubo ndetse na Munjanja. Nkuko amakuru ava ahangaha habereye ibitero byari byateguwe neza, kuko igitero cya mbere cyaturutse ku musozi wa Gatobwe. Abahatuye bumva amabombe arimo aracicikana. Amasaha akurikiye hatangira kumvikana ibisasu biremereye ku musozi wa Mujaga ahawerekeza ku gasozi ka Kadogodo. Abatuye muri iyi misozi bari barimo kumva BM21 ndetse na drone. Ni nako kandi abasirikare b'Abarundi baturutse Uvira baza bafite misile nyinshi mu rwego rwo gusubiza inyuma aba barwanyi ba M23. Ibi bice byose byari byagabweho ibitero biri mu maboko ya M23, biri mu maboko ya Twirwaneho iharanira uburenganzira bw'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda ndetse n'abandi bose bamaze guherekana ko bashyigikiye aba barwanyi ba M23 mu buryo buhuye. Ibi bitero byo ku itariki 18 bibaye mu gihe ku itariki 15 n'itariki ya 14 abarwanyi ba M23 bari batakaje abasirikare benshi muri grupoma ya Bambo
Rurembo muri teritwari ya Rucuru kuko hari haguye abasirikare 16 abenshi barakomereka nyuma yuko bari bagabye igitero gikomeye cyane mu misozi ya Tongo isanzwe igenzurwa n'abarwanyi ba M23. Gusa hari amakuru yamaze gutangazwa n'ibinyamakuru bitandukanye yemeza ko ingabo z'u Burundi ziri muri ibi bikorwa byo kurwana abarwanyi ba M23 zirimo gufasha leta y'Kinshasa. Perezida Felix Antoine Tshisekedi na Perezida Ndayishimiye Evariste bakomeje ibi bitero byo kugaragaza ko igice M23 yafashe bashaka kukisubiza kugira ngo abarwanyi ba M23 ibyo batekereza ko baba barafashe byongere bibasubire mu maboko y'ingabo za Congo FARDC. Ibi kandi biraba mu gihe amakuru yizewe, amakuru yamaze kumenyekana nuko magingo ayangaya hashyizweho komisiyo isuzuma kwambura Kabila ubudahangarwa mu minsi igera kuri 3 kuri uyu wa kane itariki 15 Gicurasi. Sena ya Repubulika Demokarasi ya Kongo yashyizeho komite tekinike igiye gusuzuma uko ubudahangarwa bw'uwahoze ari perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila bwakurwaho agatabwa muri yombi agakurikiranwa n'ubutabera. Nk'uko amakuru aturuka mu nteko nshinga amategeko abivuga, ibiganiro byagaragaje imyumvire itandukanye kuri iki kibazo ubwo isuzumwa ryakorwaga. Abasenateri bamwe bashyigikiye ugukurwaho k'ubudahangarwa mu gihe abandi bashyigikiye ingingo ya 224 y'amategeko agena Sena, bemeza ko ibyo bigomba kunyura mu mategeko ndetse bigagomba gutorerwa n'abaturage. Nk'uko iyi nkuru dukesha Radio Okapi ivuga ko Sena yatangiye kuwa kane ushize gusuzuma iki cyifuzo cy'umugenzuzi mukuru wa FARDC gisaba gukuraho ubudahangarwa bwa Joseph Kabila, perezida w'icyubahiro wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubuzima bwe bwose. Nk'uko amakuru agera kuri Radio Okapi abitangaza, Sena ibitangaza ngo iki kibazo kiri gusuzumwa mu ibanga bitewe n'uburemere bwacyo, cyane cyane akamaro nk'umuntu uvugwa muri dosiye uwahoze ari umukuru w'igihugu mu myaka 18 itambutse. Abategetsi ba Kongo barashinja Joseph Kabila kuba icyitso cyangwa gushinga M23, umutwe urwanya ubutegetsi ubu ugenzura hafi Kivu zombi, iya ruguru ndetse n'iyepfo. Uwahoze ari umukuru w'igihugu kuri ubu ngubu ari mu buhungiro akurikiranyweho ibyaha kandi bikomeye, ibyaha by'intambara, ibyaha byibasiye inyoko muntu no kwica abasivile. Ibintu bigaragaza ko leta ya Kinshasa ibi byaha biramutse bimufashe ibintu byarushaho kuba bibi, ibintu byarushaho kuzamba, dore ko ibi byose bibaye nyuma y'amakuru amaze iminsi ashyirwa ahagaragara avuga ko uyu nguyu yaba yarageze mu mujyi wa Goma mu murwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru aciye ku butaka bw'u Rwanda, nyuma y'uko hari izindi nkuru zari zamaze kujya ahagaragara zivuga ko perezida Joseph Kabila yaba yaritabaje perezida Yoweri Kaguta Museveni ngo amugeze ahangaha, bikaza kurangira atabyemeye, bikavugwa ko yaba yaraciye ku butaka bw'u Rwanda kugira ngo abone uko agera mu mujyi wa Goma mu murwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ni nacyo gikomeje gutuma abasesenguzi mu bya politike n'abakurikirana hafi ibibera muri Kongo bemeza badashidikanya ko nihatagira igikorwa iyi ntambara itazarangira, nihatagira igikorwa ngo habeho ibiganiro bisesuye hagati ya FARDC M23 guverinoma y'iki gihugu, iyi ntambara izakomeza kugwamo abasivile uko bwije nuko bukeye.